Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten Mang Abdi ngaganggu waktosna. Mohon wios tesa wios. Abdi gaduh tugas di sekolah. Tugas wawancara. Wios? Wawancara naon, Neng? Tentang apa, Neng? Tentang penjualan, Mang. Oh, penjualan. Siap. Ya. Mang atas jualan sabaraha lami? Tos hampir 8 tahun. Penghasilan sehari sareng per bulan sabaraha? 900 sampai 1 juta. Berarti per bulan 30 we. Mang kapayuna hoyong kumaha kanggo icalan Emang? Kapayuna Mang pengen lebih laris. Yang pasti atuh itu mah kan banyak konsumen, banyak pelanggan. Tambah lagi cabang. Is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but